Nyerelium nigakuruko minto Wilson na Makori chenkoro kwa Brian Sagilisi na kwa yega ngangati yato kwa rene series kwa yale Mwanchi wa muliri naliri tukolitangandike gima somoti enyoyo iga oikomi na kabiri mwaka iga 2024 chinga kichawe kegima tukukwaliganeria ekionga senchera yobo ikiranuko aya negati yato kwaliganeria litsko lya lero Muswatu w'emyaka yegatwa gosiro buguma asenchero botuzukanu kyamirega account ya Kisii na nyorite riboti na umusubati ngoni gakorere twa bochereri abantu baitane tia abantu saba bamocherete bakamutibonga karwa mutibonga na yaruse twa ari mbaya atabwate chinguru chinde Abasae baburiwe gwesoke likolengwa ibinyinyi benyamoleo litskeliga lyokoligereria yarengete enyamoleo bamanye nga gose mbaruareti asengencho amangana ali uchunguzi nyayo korekana ne yale korekana nga bijane vinge gosaba muri abange iko baruarete burere bwo kimi na bagosambaza Maraibwense ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto kogo kerogo choro kwa ebno monyakero ube chinse choro gongorwa Afrika ya mocha gose East African Community. Nimepata baraka ya ndugu zangu wabunge wa marais wa sehemu hii yetu kwamba niwe mwenyekiti wa hiyo jumuiya yetu, na nilisema pale ya kwamba nia yetu ni kuunganisha jumuiya yetu ya bara la East Africa. Kegima Mwanchi wa omuliri skeliga lyokoligeria magana aringete enyamoleo ensenkima gukonyera tu umwaka 1984 na naliye kesi getangani kegima kialigetiwe ga sense ya Kenya keskerengeta magana kibinyi benyamoleo na igukoirera amangana manga kwanekibwa sense ya Kenya kobono myaka 40 magega ya wikraboni gani ga serikali yense ya Kenya era sebirundo byo kwenekyanga ngo ngwane kibarenga ngo kora barumu chando binyinyi bya nyamoleo ga sense ya Kenya kolenda sente zo kunyera tu umwaka wetu mwaka 2023 na oro mwaka boiga bantu wetani chiri bwe 200 basiria ubugima bwabo kubwatekana n'umucando yega nabwe binyinyi biga byenyamoleo asebe ngo kumanya tu nga wikiraboni ga sense yega ya Kenya abantu wetania emilioni ya mochiru gutainye nigo bamenya tine binyinyi biga byenyamoleo kolenda bono ndezo kumanya gati ekikaunti chiri kiganda kuri kena mo baro munge kigima wabantu bali bamenyete nebinyinyi byenyamoleo naboigo okwambukirwa kwa birengo bigoro asense ya Kenya tuguchaka ye maseyemo county ya Kisumu na county egenda kulikia egenda kulikia chikese chinyinge kigima wika ebirengo bye 11 chinugutaisano na ibere nabo yamakubwatigwa ne county ya Homa Bay asebirengo bye 10 chinugutaisano nemo nabo yabwatigwa ne county ya Migori asebirengo bye 10 chinugutainye nabo yamakubwatigwa ne county ya Siaya asebirengo bya Kianda chinugutaisa na isato igona kwerera orongo rwa Nyanza koborogongo rugenda kweneke bikolebne biga byo kwambukirwa kwebinyinye biga byenyamoleo ga sense ya Kenya koba ebitambo koba ebiwango bigurukegima asoroboti rwa bwato kwa amatuko abwango gakorende boigo okwenyera tu abasae mbarabu bagenda kweneke mbarabu mu baroboro monene kegima asibali bonsi bambukiriwe binyinyi byenyamoleo ase amatuko abwango iga abaga basaya baiga niko baregati emyaka 15 weke myaka 34 barabu bayirikire biwango bigorokima bye binyinyi biga byenyamoleo igona kubeke bigwanke bikoba yasebe mangana ringeta 75% ya total asibali bonse bakwambukirwe binyinyi biga byenyamoleo kolende boigo gati county chiri kiganda kulike bikore biga byense kegima namone county ya Tana River na area Isiolo abo chinsamo chiri cha West Pokot asebirengo bye 0.7% yabatu bone county ya Marsabit asebirengo bya 0.5% abege ensemeli ya Mandera 0.3% ensemeli ya Garissa 0.2% abege makorense ya Wajir ebirengo bya 0.1%
Kore no mwanchu mungu kumanya tu niga serikali ngende kubeka emeroberio yo kwenekia ngangu kolere binyinye bigana bigo ngo bikeyanierega iga sense ya Kenya 40 years later aswikirabo niga serikali egende kubeka emeroberio inse yesere wizara yo bochenu kwenekia nga emgwa mario ngo toka na bigo emeroberio nsi yo gutanga binyinye biga ngo tokere ko bona asaba gende kubolirwa wesokia na kwenekia ngo tumeka bale mepira yo gutanga biyo kwambukirwa kw'ebinyinye biga nabego kwenekia nga bali babwate binyinyi bigwe karaboniga gutumeka bara mariogo ayiwe karaboniga serikali yanda korwa ase birengo bya igoro kegima kuri niri tangana kemanzo kunyura mwanchu muri tuko cyakora ture tukura se county ya Kisii asomo waziri bo bachenwa se county yega Ronald Nyakweba abagati abali basokia kuri ile mwana yeli tweliga lyo kuri ile mwana emyaka 40 yenyamole iga sense ya Kenya sabwatani abaikirana nagati yabo igenya gitali nene ya KTRH nebyombe au nabego muri kwito Isaiah Maobe okororo batyo rwasinchira yo bikirana Akero ensengi mahaya alingi kuchengera lituko liyenyamoleo ekaunti ya Kisii nigetatigara maiga hase yana kiyomuyigo ywa segeti ya sameta asenonyera boigo mugwaziri bo bachenume ekaunti ya Kisii Ronald Nyakweba bekiriteneni unaye na mbenene yabasacha ni kubatara soki buronge kubwatirana egere kurwani enduali ywa sate birubna inambe yo nigegenda tekukina lituko aselinde bakore voluntary HIV testing bamanye nga gose mbaruareti asengencho amangana ari uchunguzi yanyo korekana ne ayare korekana nga bijane binge gosaba muri abange iko baruarete burere bwo kimi na bago sambaza ase chinka cheta satomenyete yani asenjerende ego tutagete tom abagaka baito na abana baito abamura bayimokerere igoro na barabu banyoro bumanyo bwe HIV na barabu bamanyangana cyuburuiro bwo konyo linde mbogenderera asaba ndabange si nsemo yende Nyakweba nigatebire nk'uko ganinkoraro kwa abantu bonsi go cyamo nabo igo koralia ko ene kingango kwanera bari buruiro bwo ase cinjira cy'ubukiranu nabo igo gukora nonya no konengenta bari bamenyete amono buruiro bwo asatebire muna inesegi ya kiromonto na igo ne libagaligia yoko yerwana twensi bwata na pamoja to create awareness tonyare ko ruwanu burerobo stigma era se amangana yokimi bato nerororo ase Kenya itoka igarero ase ensemo yaye omo MCA bwensemo yasamete mukwerero nere nigate birubuna okugani nkoraro kwa basaye nabo igabana koyegwa maigelyo ahwenerete yoko ene kinga na barabungu bwaterani bwali boikiranwa asengencho yokurwania okuranda kwendwa ireyo bya abana baita basomigwe bamanya na HIV AIDS no burwaire obuna borobuta bwati kubwenya chinga kichicho musike sonye nigabulira basaye nabo igo bali bobwate chinyumo kwelita burunge nabo igo kwene kingango beka bali maskani ase chiamate chiabo bunenjira yemo yogo keania okuranda nabo igo kogendera koborro kwendwali eyo let us abstain sex mpaka engakeria etakeire naye otakeire kunyoma onyare kobagokoba n'omungino na bali tunyomete tigango totwale omungino oyo abanyagitari boigo kurwase county ya Kisii nigo baene kiringo kwambukira kwenyamoleo nigo kogenda tukuranda lituka selinde asibagoteba nga ange abantu chiribu 50 nigo bono bamenyete amone ndwali yenyamoleo asiboigo baburira abantu bono kuriya chinjira chonsi cyokurwania endwali eyo statistics chia HIV se county yaito prevalence rate ere 4.4% na inde tokagerete abantu chiribu 48 barwarete urwaire bwa HIV tukiobuo boigoni go bwene kiringa bangi na bange babwateraneti nigo batari kogenda ase chikiriniki egentu kirire abana bakoiburwa monenya moleo kogendera komentekana ase county ya Kisii 2019 abana babeta infected with HIV ase Kisii county na abana 56 aso mwaka 2020 abana 52 aso mwaka 2021 abana 27 omwaka 2022 abana 35 omwaka 2023 abana 42 omwaka 2024 waikira abana 42 na ntora akoro mwaka bali bameta mono buruiro bwo nonya na boigoni go bachengira litukelio
nabo igo kumanya abantu bonsi nga becokia na gukorerwo uburinguri na ng'onya bakonyerekana batwarire ndwari iyo bachake konyora maigerio nabo igo konyora amariogo. But when nilidisclose hiyo my status, nikawa sasa niko free from that stigma yenye ilikuwa inanihinda. Nimelea watoto wangu wawili, they are HIV negative, and bado naenda kumenta my younger mothers wenye wako kwa community kuambia being HIV positive doesn't mean that's the end of life. Inkulipota ligataseni kia gatembe kuruiga segeti ya Sameta gegotoka se wodi ya Sameta mukwerero ibunge ya Obasime kaunti ya Kisii. Elietaliane Isaiah Mau. Kegima mwalike ito Isaiah Mubasoro goterwa senchera yobukira nkore no bago kumanya tu ayalengete ebinyenye bigabye nyamoreo gati yabanati ko kumanya ngo carbon ga sense ya Kenya bantu weka ebirengo bi milioni ya machinu gutainye nigo babwato burairo boiga bwa enyamoreo nabo igo gati yabaga 1.4 miliona ababwata niboka bose abakenya milioni ya machinu gutesa toboka baroba ko tumeka Mario gali ARV korende iga babanda baga 1100 mbali tumeka marioga iboigo korabwat kana no robotu abwato ko bwango iga aba bali bagande ko tumeka gose ko ikraboniga bo tumeki wemepire lyo korenda oyo mo gotanyoro mo chando iga na gotanyoro imnyinye biga nigo mente kiro bo tumeki wani wa mente kire go ikabirengo bya 14 igoro yemya nabigo ikraboniga bali bagande bamanyirenge mangana yo mariogo na roro yo korenda binyinye biga nigo bire wekebirengo bya 90 chinu gutaisa 95 na ibere nabo go kraboniga ense ya Kenya nigo ya kire birundo kigma kwene kyanga woikase birengo bye 94% nigo bakorwania ebinyinye biga bye nyamoreo igo mwanchumuriri ngo turukurania ya masemo ikasumuchi ona Nairobi korwa segeti kya Nyayo Stadium asubego mu waziri bo mangarale yo bachino kiga sense ya Kenya Daktari Baraza nigekirane ya masemo Debora Baraza nigekirane ya masemo igo kurigelele litsukeliga ya mangana ngete enyamoreo ensengema. Immense pleasure to join you this morning to commemorate 40 years since the first case of HIV being detected in Kenya in 1984. This World AIDS Day is special to me as the celebration is critical to shape our discourse for the now and future generation who may have not had the chance to see and experience the epidemic in its worst case. We all recall the experience on our continent, the early 2000s, and a negligible number of HIV-positive clients had access to diagnosis and life-saving treatment. On the health facilities, they were swamped with dying patients, and doctors struggled to give their best to manage the onslaught of devastating opportunistic infections. Homes were filled with graves, orphans who were helpless filled our communities and our country, and all sectors lost a significant workforce, and the stigma in the communities was at its highest. It was devastating at that time, even as was said by Dr. Rose. HIV and AIDS crisis that threatened the social, economic, and development fabric of the country, and the emergency situation called for out-of-the-norm action. The ravaging epidemic at that time threatened to wipe out communities if nothing was done, and done very fast. The Kenya government declared HIV/AIDS a national disaster in 1999, resulting in a national move towards creating awareness and advocacy for prevention of new infections. And globally multilateral investments through PEPFAR. Thank you so much, Brian and your team, and really we appreciate the great work and for standing with us throughout this. I have seen practically, even working in the HIV programs, what you have done, and we really appreciate your support, and equally for the Global Fund, who are really instrumental in terms of supporting us to reduce the HIV infections in our setting. Since 2003, the government and its partners have built the essential mechanisms for HIV/AIDS management and strengthened public health systems, which we even leveraged on during the COVID-19 pandemic. And I want to assure Kenyans and partners
Igma igonere biya bantu 2020 na bayigo yanche wanchu na bagancho yo mino bunu yanchta yobuye kana bayigo to goteba ngonde bwensi gwatebo rwairo bayiga tali omwali obwa onsi kolende nere biyo tumeke amali ogo chinga kichonsi na bayiga serikali carbon nigo yako yaroleke kurate ntindi kigma gochia sebonsi babwa tumo chando yegas babolire amali ogo na roras chinya gitali kolende chinga kichicho na tika kumanyango carbon nigo bayigo mo chando rororo ba abokorenga no mwaziri bo chenu ya sense yake mheshimiwa Daktari Deborah Baraza igaboranga ko bwatekana no gochinche gwe serikali ya sense ya machingumbo sa America andakira bera chikoleta umochando bwaba bwatani bonsi balikonya bagosira mangana ringete ukuro amaliogo abusa gucha sebonsi babwate umochando yiga kolende tugotikana na ingo kumanya tunga kurwa sike nyoro ya kyamirega nigo musubati yo mobe myaka ya gatu asire cyubo mabwa ya sechinchera cyubo tutukano niyega magaye gotabakana nganiga chite kunywa amarwa sike nyoro kia sekenyole kia chinsemo cyanyari bari ya masaba ewodi echuni kobono asanyorete amakongu nego kwirera era gosiria obogima bwaswe carboniga mabero yogenta ko kenderera asenkendu ya keroka chinga kumulikito Dan Muzungu ekirana gotwariganeria roboti roko bwati no mochano nabo igokumia mega yo muswati bwe myaka igatwa gosiria obogima bwa ya sechinjera cyobo totokano asekenyoro kiaria mirega kegotoka emego dia ichuni meanyari bali masaba e county ya Kisii nona narweta tararetia karibu tuko gimatatu geti Jumamosi toka ngaimuka mambia ngarari gipara atimonyoretie ngote biguna aroche kaino chirogora ngarigire ndabanya kenyiro tokatira gochio togorigere gorwetirisa tokaro nwaraire inse korengana na nabakwani aba nyagosirani gegotebekana achiete kunywa amarwa sense meye egentanda kege kageire koirera aya monyorete goika ogukwa kwaye umusubati ngoni gakorere twa bochereri abantu baitane tia abantu saba bamocherete bakamuchibonga karo bamutibonga na ryaruse twa ari mbaya atabwate chinguru chinde kunakorinya gitari akabekerwa macharia akaiguna mario gande kulenda asengencho konyora arosire agatwekamo nabwa tuna basache saba bamusangirite ase nyomba twachie tororo tukanyore matuisi na bebe kirense negetambeke bali na babekire getambeke bali nse kebekira orege matuisi bekire kalusukuborire kabekunse abanya kenyoro nigo bagikirie gekore keiga na gusaba serikali goswana na rimorio kana gukora umuchando yigabwa marwa tanchiri anemono ase kenyore keiga nonde bwensi okorete gekore keiga achikoimukirigwa egetambukiro keri chike getindi ante bili yanseri takunya gotokora mariansa kuchigoro eba bane ebonde bwensi komoranche amarunaro na hande naringe korukari lakini woikira agetanirie muna bono naragere to mwana maritera araire atigete bigmarere mongino yo mtu takonyara bana aba woni lango ngorera tore togende kayago chakera oyo nere konya nere mambo yote toreke gima anya togo kutokwe amaruasi marwa mona basubati abake baburike ina abana mongina kuruo umwana oyosoa bakoruo bunyaka yato itaiga na maru na bagambi na basigari iga bagocha boichibese batiga mabikagenete mabona mabe munaya na maru arentire twachite ro gari tukarigerie soboswati arenge igabekere twera ini obo tukini ko bwa chakigwe erio kumanya ekikirete nyagosira agasirio bugima bwae kinga kimobero oyo gase ne gokenderera ase ngendu ya keroka aba bwente kubwatwa bachekerwa atwa keramba tamete tige serikali bali baligi ntutwa ntu mwana nchite tukora gento mwakana aki kioto moira mochari twamo rusio chinsa sana ibere twamo weka mochari wana no ara singendo koripotire getaseni kiagetembe kuruga ase kenyore kiga kiaria mirega kigotoke mia ichuni wodi mia nyari bali masaba erietaria ne igongoro kwa Dan Muzungu ekore kyo weichania kema cross chinseme chogia kiase kenyoro ya kiamirega wodi ne ichuni bali masaba se county ya Iga
ya Kisii. Kuri ngukwira wekase ensemo ya South Mugirango kubwatekana no gusira kwa Elkana Ongesa uyu ringe mu bwatani kigimana bwo uri kwegerera na Gware nabwo yo kabiru mugavana we county ya Kisii mwishimiwa James Elvis Omarba Ongwae ni gabero yo bwangwega wesokia na gutuma engora ya Ben Kingman uchiase ya mata ya Elkana anena mona soko mosiria omo nyankongo kimo kurasoro ngorwa gusi asebo igateba nga Elkana ni garinge gati y'abanyankongo besogete kwegerera mangana ringete ebintu bitwetane na sorongorwa gusi nabega mangana ringete ligena Gware. How will I know that in a moment this will change so quickly and become something else? I lost my wife. My dear wife passed on the 26th of October 2021. She was suffering from cancer. Abantu baminto ba Kisii County mwensi ase mwabeta more especially baliba South Mugirango ncheno mugavana oino omukoro James Omarba Ongwae nkoira libageria bene komorero musani ono monene omwana ominto nyagosira Elkana Ongesa orengo mubachi bwegwara omonene ninde na mayanda amange aso okomosiria a celebrated hero ogerire gusi yeito ya manyekanire globally tengora yane ya bene eikeresi immediate family abasani abairi n'aba bachi bonsi bamwabo musani ono Ongesa abantu baminto nyagosira Ongesa niga arengo mubachi bwegware egiata nambe yemo omanyekane tense yonsi esiyaika ase kenyamurero bakomoroka buna world renowned stone sculpture abagusi baminto tuasiririe omunyankongo monene oyegasi yayengiya yobobachi ya manyekane tense yonsi esiyaika mwinyore buna nyagosira ni nero obachi tenyamunchera ase kenyamurero bakoroka buna bird of peace eyo etandasira ase geitakia UNESCO headquarters asense ya France Paris kuri umwaka 1990 mpaka bono nawere naboigo akabacha chinyoni chigotenga yaani dancing birds echichibekira ase embassy ya America alia Nairobi chinyoni ekyo ne sign yomogoko omorembe na okobwaterana okuyagwe chinse chionsi komenta nayo egasi yaye nere displayed ase chinse mwao ase chinse buna Texas ime ya America na Coca-Cola Olympics Museum abantu baminto omwaka 2014 nigo na asirete mono nyagosira musani ono Ongesa head of state commendation mpaka inkamuira Marekani for Smithsonian Folklife Festival amona members ba county assembly ya Kisii na barobwo tokagende somoyego yo orenge bwengencho mono tokaira agachikworokia igorobu n'abagusi bakobacha egware boigo inkamukonya koroberia African Stone Talk Symposium aiga Kisii University asomo chioito ogusi yabareta mu ababachi koruchinse kya isiko na balia bense yaito ya Kenya elio gosanga na gosemania igoro yegazi ya stone carving ntomanye tobu ya bwegware yaito na amagenderero lige na lyaito lya toletera igagusi mono South Mugirango etaoni ya Tabaka ase okoiywa pole sana abantu baminto Nyasaye tigaba obolemu engakieye tokomorera omunyankongo ito abantu baminto ba South Mugirango abantu baminto ba Tabaka oyo igano omonto omonene omonto bwechisemi omonto osomete omonto omayete stone carving tigaga Nyasaye amoko akonye familia yaye nere sagenda na Nyasaye mbuya mono Nyasaye abasese mwensi esimwaika.
Saga ndo kubeka ngora ya ilkana ongesa sagi ya kimwana boigo ichinichi ine ngwana ya masemo no yokabira mugavana we county ya Kisii umheshimiwa James Elvis Omariba Ongwae chinga kechecho ko tamuke ko ikase county ya Vihiga seditskura lero ikiama kilikia Orange Democratic Movement ODM kekoragwa no mheshimiwa Raila Amolo Odinga igobekerana asense moya Vihiga ase umoyega boko mwake wasomoyega kumuchengera omusenator Vihiga Peter Ososi asigati ya bagavana agati abaribande bekirana nabo igomugavana we county ya Kisii Muske Paul Simba Arati oyoro mokonyi bo murai asekyamikyo kya ODM asebagene kyanga uchesa muskaribosyo bachikone kyabone kyama kya ODM konyara barubara ibwense ya Kenya. Kwa kuwa deputy party leader wa chama chetu pamoja na mimi na mheshimiwa Absu Ahmad, nataka nilete apologies za mheshimiwa Absu Ahmad ambaye ni deputy party leader mwenzangu na yule ambaye baba ameachia akitishikilia kama party leader Professor Anyang' Nyong'o. Wangefika lakini walikuwa na shughuli kubwa. Pili, mimi kama deputy party leader baba, ukiwa hapa, kazi yangu sio kazi ya chama kingine chochote, ni chama cha ODM. Nyinyi wana ODM, nataka niwaambie mbele vile baba amesema 2027 sisi kama ODM lazima tutengeneze serikali. Kivyo vyote vile lazima. Kwa hivyo viongozi wetu kutoka Western, Nyanza, kwanza lazima tushikane pamoja tuhakikishe kwamba tumeenda mbele. Mwancho muri chinechi ngwana cho mheshimiwa Paul Simba Arati umugavana we county ya Kisii kodinde utikana na yunigo kumanyanga umora ibwense ya Kenya mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto niga chordo chikoba umorai na bekumanya kirogo bobo bwa Africa ya mocha gose East African Community na begaswe karaboni gara chikokora egas kubwaterana na barebe chinse chigacha East Africa na begotwalira ndoro botirwa senchera yowe kramchinga kyagenda go chengera ogachorwa kwa no morai na bwo munya kirogo wa mubuga bwa East African Community no muri kyoito Kevin Onkoba hagutumanya senchera yoboine Ritko lia lero nigo umurai bwense ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto amona barai bande kurwa serikali ya Kenya kwanza banyakabaikirana ase kanisa ya Kimana imeye county ya Kajiado. Okwana chinga kecho nigo murai bwense ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto agokera ogochoro kwa muna omunyakerogo bwechinse cha Afrika ya mocha na kulira yogo chia kwa kingango chibale kubwaterana amone chinse chiga elikwegendereria. Nimepata baraka ya ndugu zangu wabunge wa marais wa sehemu hii yetu kwamba niwe mwenyekiti wa hiyo jumuiya yetu, na nilisema pale ya kwamba nia yetu ni kuunganisha jumuiya yetu ya bara la East Africa. Asense mwende nigo omuske Ruto aeria eira yogo chia gukora obokabira na bwo kwa kinga ekirenga gia serikali ya Kenya kwanza no guchikwana kinga babere bakubwaterana elikwana kinga abakenya bonsi babere bakonyora amagendero gwanchire konde gwansi gutayo. Umesema hapa nyinyi ni wakulima lakini nyinyi pia ni wafugaji. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu nyinyi ni wafugaji, mimi nilisema pale nyuma hatujashughulika sana na mambo ya ufugaji. And this time round nimesema tutaweka mikakati, tutaweka pesa ya serikali katika mambo ya ufugaji. Ndio mulisikia juzi tukitangaza ya kwamba tumepata maziwa imeongezeka. Hata ile tunauza products ya maziwa kwenda nchi za nje imeongezeka karibu na shilingi bilioni 3 kila mwaka. Sensemo ya amagendero nigo omuske Dr. William Samoei Ruto abairiga kubanekeria amenyikurwa se county ya Kajiado bunaniga serikali weterase wizara y'oburemi era chigokine sector y'obutugi bwetugo elikwana kinga abamenyi benseme yo babeire bakogenderera amo n'oburemi bwabo. Mpango ya mambo ya leather imeweka a lot of money in the leather sector. Tumeweka pesa katika mambo ya kupunguza gharama ya mbegu. Ile sexed semen, nyinyi wakulima mnajua, ilikuwa inauzwa karibu shilingi 7,000, 8,000. Sasa tumesema iuzwe shilingi 2,500 hapo chini. Ile sexed semen. Na ile ingine ikuje 200.
ndio tuweze kubadilisha hali na pedigree ya ng'ombe zetu. Ile kitu pia inatuzuia kuuza nje nyama yetu ni magonjwa. Omo Prime Cabinet Secretary Omoske Wycliffe Salim Mudavadi negati ya baraibande abagendrete kuralia omorembe na kuburia abakenya kugendera kubotesia serikali Omoske Dr. William Samoei Ruto. Ni compact ya taifa nzima. Kila mtu yuko hapa. Tunawaheshimu. Tulipotoka Arusha jana na Mheshimiwa Rais akishatunukiwa ile nafasi ya kuwa mwenyekiti wa East African Community, jambo moja kubwa sana ambalo alizungumzia kule ni kuhusu amani katika eneo yetu. Sio tu kwa taifa la Kenya, lakini eneo yetu kwa jumla. Onagalibwe bunge ya Senate Omoske Jefferson Amakingi nikanyakaba ogukwanira igoro yogo cha monabo igobomo munenchira yamo yoko nekinga ense ya Kenya yabereke gusuka kemagendero engana yanyakaba gekobwatesigwa amo n'umugavana we county ya Narok Omoske Patrick Ole Ntutu. Serikali tuko tayari kuhakikisha tunasukuma kazi ambayo tulipewa, kwa sababu tuko na report card pale mbele yenye inaonyesha kwamba tumefanya kazi gani. Na Mheshimiwa Rais, tukiwa hapa kama wafanyakazi ambao tunafanya karibu na wewe, tunafurahi ulisema utapunguza bei ya maisha, umepunguza bei saizi ya chakula na kila kitu yenye tunakula iko chini. Kushukuru kwa sababu sisi tumehesabiwa katika serikali yako, hasa kwa mambo ya kasi. Kuroiga ase ensemo ya Kimana county ya Kajiado nchengoro kwa Kevin Onkoba. Mamuri kito Kevin Ongoba sorobotiro asenchera hayobo ikranwa gototkalete ase ensemo yoborai mokonyo morai wense ya Kenya Mheshimiwa Professor Abraham Makithore Kindiki ukwane yamasemo kuras chinsemo cha ukamba niriskora lero nigeria na otebe serikali nebegetimu rubulio chikororo byali golio masaba Kenya. Huu mpango mpya wa afya ni wa kuhakikisha kwamba kila mwananchi kutoka tajiri mpaka mwananchi asiyejiweza ako na bima ya afya. Every citizen of Kenya must have health insurance. Registration into the universal health coverage, Taifa Care, is extremely important for us to make sure that our health insurance is no longer a preserve of a few people who have pay slips, but every Kenyan, from the wealthiest to the most underprivileged, is able to get health insurance. Every Kenyan, therefore, I urge you to register. Every Kenyan should work towards registering yourselves and your dependents into the new program. Also, I must admit, lazima niseme kufikia sasa tumefikisha watu milioni 15 ambao wamejiandikisha. Households, 15 million households. The target is 36 million households. Possibly. So we have a journey to travel. NHIF kwanza ilikuwa na watu wachache. The entire enrollment was 9 million. Hii mpya Taifa Care already took off 15 million and the registration is 10-15%. So if we up this registration to 100%, almost everybody in Kenya atakuwa na bima. Wale wachache walikuwa na payslip, walikuwa na kadi ya NHIF, walikuwa nalipa 500 hii ya chini. Na ule mtu wako na pesa mingi sana, hata kama unapata 10 million a month, unalipa 1,700. Yakegima hoino mokonyo maraiwense yake Mheshimiwa na Professor Abraham Makithore Kindiki. Wewe mwanchumeli kurase ekionga chigosoli ningo kumanya kerali skura lero abatyo telibe timu ya Manchester United ni wabwate omogoko kegima niga magega ye timu ya Manchester United koje ikore timu eri ya Everton na chigoli inye aselige na haliye sagiro chinga kechecho we karaboni gase tage kaye merongo etane bere 76
timu ya Manchester City ni timu ya Liverpool ni gochigenda kogosoria eyemo ase eyemo kobono ase timu ya Liverpool yanyorire goli eyemo yanyorire goli ntangani ase gepindi getangani gukiraboniga Liverpool na go Man City ni go Liverpool ele bosio igase egoli eyemo igo gochasaba tutire bonse be timu ya Manchester United amuteto ikirabone to watinga congratulations igondo chambia monya gokoria sense meye ngano gase ntunde yiga magega yogo chencheri gwa homoro kyabwe timu ikorende chinga kechecho ningomanya yanda senchera yobo ikirano chikoraga chinsenye asbengo konyola tungani ge timu ya Shabana ya kwachigoli beraserigena lyesagero lituko ya rero korwa sense mwe manyirerio ni utari kuwatra naye mwase mona Wilson Makori nabiko kora sense mwe akabere kwene kinga chibicha nabiko lyo ikira century nge kimakoro koyo minto enoko chokinchenko kwa Brian Saginisena tuko sabiro twali chinga kichingi nabiko litkuligi yali ya Jumapili karoligo chugwa kiransa nabiko litkuligi ya litkulitanga nikimwa somo tenyo yiga hoikomi na kabere Jumapili entanga bye bye toran chinsai